Kocku ćemo naravno svu da sačuvamo i ona koja ne bude bila tamo na trgu će biti upotrebljena negde drugde, jer to jeste, ona je kvalitetna. Te večne granitne kocke sa Trga Republike, hvaljene kao najbolje, završile su na deponiji, da ih niko nikad više i ne vidi. Pre 6 godina Aleksandar Vučić, tadašnji gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i njegov zamenik Goran Vesić hvalili su ih kao večite. Kažu da je to večno. Teške 25 kg i vredne 8 miliona evra. Za koje kaže da su izuzetno kvalitete i da će izdržati i autobuse i automobile. Ali kocke nisu izdržale ni prvu kišu, okretane pa preslagane više puta za poslednjih 6 godina, nakon rekonstrukcije koja je trajala više od 400 dana, a nakon svega su i odslužile svoje, pa je umesto njih stigao i asfalt. Znate da je ta kocka potpuno propala. A gradski odbornik Pokreta slobodnih građana Stefan Simić pronašao je i gde su one završile, na gomili građevinskog otpada sa još vidljivim tragovima saobraćajne signalizacije, i poručio: Ja ih sada pozivam Aleksandra Šapića, nemoj ništa da radite, ko Boga vas molim. Batalite sve što radite, zato što šta god radim mi moramo u roku 6 meseci ponovo da sređujemo.